विशेष सारी पॉपुलेशन फिशरीज और यूथ अफेयर्स हम सेक्रेटरी जहता जिम्मेवारी पूरा कुतगम तो एक अपची पदर भी क्या ये बलूचिस्तान मुख्तलिफ महकमानी सरूखिया मुख्तलिफ कार हम कोता बलूचिस्तान जावरा हम सरपद भी तो माँ ये गेशी जो सपोज करें शरफ दरा देखे एक जाले क्या ये ताल्लुक चाह खुशदार हैं हम बिजनेस और खासकर बलूची दो छे वाला या कारी दीमा बरगाएं दीदार मेंगल वशत के मराक्षा तबे जोड़े खैर विषय दीदार मेंगल वत पाउंडर दोच फाउंडेशन है तो खासकर ये एक जवानी कारी के बलूचिस्तान या बलोच जालबुलानी एक शोबई के बिजनेस कारोबार वाला के आनी दोच बलूच कल्चर बलाई नुमाइंदगी हम कना ग्रानो संगीनी वाला या खूबसूरती वाला एक मजने मार्केटें हंसते तो लाजम आइए बिजनेस कनक या दुनिया सर कनक दुनिया होती दो चंद सर कनक एक मजने जिम्मेवारी कि आइए होती जरूरत तो माँ गेशिंग गब्जन समाजी कारा हो वारेंगो यारा नन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हस्ता अब तो हुआ ये वाबस्तगी हस्ते तो माँ गेशिंग उसके एमरसा में चूँकि बलूचिस्तान हर हवाला से रोजगार तो मुख्तलिफ महकमान ये से सेक्रेटरी होती जहद पीरू को तकाऊँ तो चे सबे के मेकरा इन चो वसाइल के कुदरत ने मगाऊँ इंसानी वसाइल भी या कुदरती वसाइल भी सख्त ज़्यादा है चे कारखाने की ज़रूरत है पता मान गेश्तर का पद जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक की शुमा मेहरबानी शुमा ये प्रोग्राम हमारा रोटी तक जी शुमा बात जाने कि पाकिस्तान 44% के 4% के हिस्से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान आज सूबे की हर किस्म में मौसम तरह रसी और 4 मौसम तयस्ता में दा और दोमी ऐसे के मैं मखलूक ट्राइबल सोसाइटी इंतदा ज़्यादा मखलूकी किस्ते रोज़गार हवाला से अगर शुमा बेचारे तो लिमिटेड ऑप्शंस मैं के रख अगर एनर्जी हवाला से बेचारे क्राइसिस वसाइल बाज लेकिन मैं के रख कैसे ईशानी कैसे इशारा इस्तेमाल करना के दनी के हमा सिस्टम दरकार नहीं तो मनी मर्चर पोर्टफोलियो तो शुमावत जाने के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी साधारणी और जंगलाती हवाला से तो हमारी हवाले से ज़्यादातर मैं गप करना रोटी के मैं मखलूक करा ये तो मालूम है कि जी बलूचिस्तान कैसे जंगल हस्ता शिकार हस्ते शिकार करने की साधारण नहीं तो खाली हमें चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना कि जी ईशानी शिकार ज़रूरी है इसी अलावा कैसे ईशानी शिकार भले ज़रूरी है लेकिन ईशानी कंजर्वेशन ज़रूरी है ईशानी कैसे लुक आफ्टर करना ज़रूरी है मैं अनफॉर्चुनेटली शुमावत जाने मरचाना दुनिया तो का कैसे इन्वायरमेंट मजन इशू ऐसे रेस बुता ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से मौसमियात तब्दीली खाएगा हमें सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी ये सारे क्लाइमेट चेंज हो गए शुमारा अगर याद भी लास्ट जून कि मनी सारी असाइनमेंट बुता पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है तो मारा बाकायदा आउदा शिकस्त मारा वार्निंग रस्ता का कि एक अक्सर में इधर और बाज़ कम भी बलूचिस्तान ख़ास तौर से और शुमा हमारा तरीक़े गुनावती कैसे वती इंतज़ाम आप तब करें हमें खातिर कैसे एमरजेंसी मीटिंग्स बुत कतन हमारा टाइम कि अगर खुदा न खासा ड्राउट बु गुड़ा बर्दम छे बड़ा इंसान नहीं वस्ता छे मसला भी साधारण नहीं वस्ता छे भी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मेहरबानी बु कि मैं कैसे सर्दी शर्क वस्ता कतन शर हौर बु तीव के बलूचिस्तान तो का तो आई वजह से कैसे ये हम इन्वायरमेंटल इश्यूज के मारा कैसे ड्राउट फेस करने की अल्हम्दुलिल्लाह नबू लेकिन अंगा मागुशन कि मैं कैसे फॉरेस्टेशन बाज कम में मतलब माँ पाकिस्तान में 44% है यानी चलो 4% में ज़मीन है और मैं टोटल फॉरेस्टेशन कैसे 1.58% है तो शुमा हमें चीज़ से अंदाज़ा बिजाने कि मारा दरख्त चलेंगे या दरख्तानी हिफाजत करने की चिक की ज़रूरत है मैं इश्यूज बाज़ जगह शोबत जाने के एक कैसे फ्यूल तौर हम इस्तेमाल भी दरख्त कैसे बाज़ शारा नहीं था गैस नेस्ते या दिगे अल्टरनेट एनर्जी कैसे रिसोर्सेज नेस्ते लेकिन पता हम मारा कैसे वती मुल्क की खातिर हमारा दरख्तम जनेगी हैं दरख्तानी हिफाजतम करनेगी हैं और हर साल हर मर्दम कैसे
باید کیسے میں یہ شجرکاری مہم کے سرکار اسٹارٹ بھی آئی تو کا وسیع حصہ بدنتے یہ میں دا 2 سیزن کا انتے یک کہ تو مارچ اور دونوں مونسون سیزن چیز علاقہ نہیں تو کا کہتے تو ہمیں گزارش ہے کہ سرکار گورنمنٹ کی طرف ہمیشہ چیف منسٹر صاحب انیشیٹو ہمیشہ کہ گرین بلوچستان حوالہ چاہیے تاکہ ہر چیز میں درخت میں جانا میں انوائرمنٹ کا فائدہ بھی میں مخلوق کا فائدہ بھی اور زیادہ بھی میں رینج لینڈ کے استے آئی تو کا کہتے گراس کے سے زیادہ بھی میں سادارانہ فائدہ رسی شانچے تو مطلب اسی اوورال اگر ماں بگندہ انوائرمنٹ اگر ماں وقت کی امپروو بھی کرنا تو اسی اچھے سے مارا کیسے بعض فائدہ بھی اوورال باز جوان جی لازم قدرت حوالہ مشروعات قبضہ کے جنگلات یا جنگلی سہدارن حوالہ کے سیکٹری ہیں عمران صاحب تو یہ نمگا ہم گنجائش ہوتی جگہ سے ماگیشن جو سپورٹس کرنے وجہ تو بلوچستان میں پتا کب بھی جنہیں ہر نیم کا مطلب یہ کہ ازگار و سیر ہیں تو شرط ہمیشہ کہ سرکاری سطح کے کارکنہ کی ضرورت ہے در سرکاری ادارہ یا ہم کردار بولوں کا مردمانی اما ٹیلنٹ اما قابلیت لائکی دے مارا لوٹی تو اما ہنر فن دے مارگی تو یہ بابت اما گیشن اس کے دیدار انچو کہ تو فاؤنڈیشن ہے دوچے والا ای نمگا آگے ترچے ذہن تک ما بلوچستان ہے یا بلوچ ایمبرائڈری یا دستکاری زیبائیں وہاں کی مارکیٹنگ وہ استے ضرورت ہیں وہ یہ بابت ہمارا سر پہ دیں. السلام علیکم معاونی سراج میں بعض مہربانی ہمارا ادھر لوٹتے اور یہ اہم ایک ٹاپک ہے بعض مزہ نے دو چے سٹارٹ گرا گے مقصد اور دو چے جوڑ کرنے کے مقصد یا دو چارہ بنانے کے مقصد ہمیشہ کہ بلوچستان اگر ہم گندہ تو بلوچستانی فیمیلز بازی ان ایجوکیٹڈ یہ اشارہ من 2015 کا جوڑ کرتا ساری من ایز اے سوشل ورکر 12-13 سال کار کرتا پتہ من یک جاگیا لگیت کہ یار مطلب شما پورا کنگ نہ کنے کجا کریں ایجوکیشن جو میں گو نے علاقہ میں دور ہم باز اور رسائی ہم میں گو نے کہ ہمانا ٹرین کرنا یا دمی چیزیں کرنا پتہ میں بلوچی ثقافت ہمیں دوچ ہمیں ایک ایمبرائڈری ہے پتہ ہمیں دیستا ہے کہ پورے دنیا کا ایشی بعض مزہ نہیں ڈیمانڈ ہے بعض ایشار مخلوق لوٹا گائیں اور بعض ایشار نہیں ڈیمانڈ استے مارکیٹ ہی تھا پتہ گوڑا ہمیں 2015 کا ہمیں سوچا تھا کہ ہم انچونی چیزیں سٹارٹ کرنا کہ ہمارے جو فیمیلز ہیں یا ہمیں دور درازے کے علاقے مردمہ آ رہا ہم روزگار ذرائع دیں تو دو چا بیسکلی سٹارٹ کرنے کے مقصد ہمیشہ منو منی پارٹنر ہے صدام علی قاضی اما اشارہ سٹارٹ کرتا 2015 کا اور ہمیں مزن مقصد ہمیشہ کہ بلوچستان ہے کہ اما ظالبولا اما کہ فیمیل آرانا اما روزگار ذریعہ آنی لوگ آنی تہا سرکنا آرانا درایا کی ضرورت نہیں اور اے بعض مزن مارکیٹ ہے پدا اما آئی ساری اما پرائیویٹ لمیٹیڈ سٹارٹ کرتا پدا آئی اما آرگنائزیشن ہے سٹارٹ کرتا کہ اما ایشانہ پراپر جو ہے ٹرین کرنا اور آ کے ہماری گلوبل مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے ہمارے پروڈکٹس آنی کہ آنی فیبرک شر بھی تھی آنی کار شر بھی آنی کلر کمبینیشن چے بھی تھی تو یہ سلسلہ ما دوچ پرائیویٹ لمیٹیڈ آچی سٹارٹ کرتا پدا الحمدللہ ما وتی آرگنائزیشن سٹارٹ کرتا ڈیسٹینیشن ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ نام آچے تاکہ ہم پراپر طریقہ کا ٹرین کرنا انٹرپرینورشپ بزنس اور پدا 4-5 سال بعد کے ایشانی پروڈکٹ جوڑ بھی تو پدا اما میری پہچان نیشنل ایگزیبیشن نام آچے یک ایونٹ سٹارٹ کرتا تاکہ ایشانی کی پروڈکٹ کی تیار بے ہاں ایشانہ اما صوبہ تہا ہی ایشانہ اپرچونٹی دیں تاکہ آواتی آنی کے بزنس سے کہ آنی چیز کی جوڑ بوتگا ہمیں دا چے سیل آؤٹ کرنا اور یہ ایگزیبیشن تہا پورا پاکستانہ چے مردم کا آیا اور ادا ایشانی بزنس B2B بھی رہ گئے B2C بھی رہ گئے جی تو الحمدللہ اے ٹائم 300 سے زیادہ فیمیل ورکر دو چتہاں آیا میں اور 8000 سے زیادہ فیمیلز ہمیں انٹرپرینورشپ اور مختلف سیکٹرانی تھا ٹرینڈ کرتا گا تو منی گوشہ ہمیشہ کہ بلوچستان ایشوز ہمیں کو بازا لیکن یہ ایشوز آنی تہا اپرچونٹیز بھی بازا
اگر انسان کوشش کرتے تو آرا پورا کرتے، اور اسپیشلی اما کہ ہمیں زالبولا یا ہمیں فیمیلز آن واسطہ اسپیس نے ہمیں گو نہ ادا ہمیں گو چیمبرز ہستا نہ چونے آرگنائزیشن ہستا کہ فیمیلز آدھا ایزیلی رہو اور وتی بزنس جو ہے پروموٹ کرنا یا ٹریننگز انچونے کہ فیمیلز آنی واسطہ آدھا انچونے اسپیس کہ یہ حوالہ ہچے کایا اور وتی جو ٹریننگز اور ایشانی بزنس آ رہا کنا جی شرف درا اشت دی درمیگل کیا دو چھے ہوتی بزنس سے بابتا جیڑا ہی حوالہ گب جنے گا تو لازم گنجائش ہرنے میں گاستے پدا ما گب کے تے مارکیٹنگ اما سرکاری کمک کے یا انچے ماحول و انوائرمنٹ ہے کہ ملوکن واسطہ انکریجمنٹ یا سیکنڈ دیا کہ سبب جو ہوئے دے ملوکانی کار و روزگار حوالہ راو در پچ بھی تو ای حوالہ علمہ کار کرنے کی ضرورت ہے. امیر صاحب انچو کہ لازم انٹرٹینمنٹ علاقہ ہانی وزٹ تر و تاب مطلب شنک سیر و تفریح ٹورزم ڈپارٹمنٹ تو کا کہتے ہیں بلے شمع کو ای وس لنکنگ کہ اما جنگلات و اما پارک و اما جاگا کے نزدیک گورا کوئٹہ وستا و بلوچستان ہیدگی ہستا کیا ہاں بدامنی ودی جاگا ہستے چیوڑین جاور حال شما سوچگا یا ویژن شما چینتا کہ ملو کے واسطہ پرچہ کہ انچو تکلیف و جنجال بازا آنے واسطہ گردک ترک اہم ہے. جی سرکار تو شما جانے کہ فنڈز آنی ایشو ہستے اور آئی ایم ایف کنڈیشن ان کے وتی خرچانہ کم کرنے تو چاہے ڈیولپمنٹ بھی نان ڈیولپمنٹ ایشوز آنی سرا بھی اور ڈیولپمنٹ میں ٹارگیٹڈ ڈیولپمنٹ اس طرح خرچ کرا گا. لیکن ایک جوان چیز ہے گورنمنٹ بلوچستان نے کر رہا انیشیٹو ہوتا ہے اور آپ لا موجود ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تو آئی تحت کیسے انشاءاللہ میں کہہ چیزیں پار کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ سی ای او گنا منی میٹنگ ہوتا اور چیف سیکرٹری صاحب گنا میں میٹنگ ہوتا ہی تھا کیسے ان پرنسپل میں اگری کرنا ان تمام چیزیں میں پار کرتے تھا میں ایشانا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ تحت کیسے پرائیویٹ پارٹیاں دیں تاکہ آئیشی تو کا ریکریشنل سامان مہیا بکنے کی مخلوق آئیں تھے کہ گنڈوانی واسطہ پارکس تھیم پارکس دومی سہمی ہمیں بڑے تو میں کہہ رہا الحمدللہ کوئٹے تا گنجائش باز ہیں چونکہ چلتے نیشنل پارک کے ادھر کیسے یہ کرکسار رستے ہیں اور ہب ڈیم نزدیک میں 200 ایکڑ جاگے ہستے ہیں تو آئی تا میں ہستے کہ واٹر سپورٹ سے حوالہ چاہیے اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پکس کہتے ہیں تو انشاءاللہ شما وقت گنتے کہ ہمیں چیزیں کم وقت تو کا میں کوشش ہمیشہ کہ یہ پارک آنی کیسے ڈیولپمنٹ بھی تاکہ ہمارا بڑے ریکریشن کے دیگر صوبہ نہیں تھا استے پارک سا نہیں تھا ایشانہ ہمیں دا ہم بھی رسی پر سے مخلوق اول روتے پارک اول آنی ڈیمانڈ ہمیں بھی کہ جی ادا وائی فائی ہستے ادا مرچانا تو گنڈو ہم ادھر رہوں کہ ادا وائی فائی ہستے اگر جاگے جیو نیٹ اول چیز ہمیشہ تو میں کوشش ہمیشہ کہ ہمیں بڑے جاگہ نہ کیسے ڈیولپ بھی کریں اور پبلک پرائیویٹ پارٹی تاکہ گور سرکار فائدہ بھی رسی اور یہ بڑے چیز